kodwa kuyikuthi ngenxa ukuthi uEva walala nenyoka wabuye njalo waselala noAdam. Noma ngayisiphi isifo asikho isifo esehlula umkhuleko kaMphrofethi noma izwi leli kaMphrofethi. HIV uyayilapho. HIV kunabo ufakazi obuningi kakhulu beHIV. Sure, neAIDS. Akuseyisifo leso thina sisethu sawo uthi HIV uMphrofethi thina sesifuna nawo unayo wakulapho uMphrofethi. Noma singabe unasiphi isifo ungacabanga mhlawumbe ukuthi kunogogo okuthakathayo kunobani cha awuthakathwanga nje kungenxa yezono zakho zenzileyo. Abanye abantu banama ulcers angalapheki sebehamba ezibhedlela benzana kungenxa yokucabuzana. Umprofeti uthi ukucabuzana umlomo nomlomo kunezifo ezimbanga kungaba ngama ulcer kungaba iziphi izifo ngoba la mathi wathatha kumkakho noma kubani ocabuzana naye awaphumi ahlala esiswini sakho. So ucabuzana fanele ngicabuzana bese khoza izifo phakathi kwesisu. That's why kungaba ngama ulcer njengomfowethu esisho ukuthi mhlawumbe ungabulawa ungaphathwa lunyawo kungenxa yokuthi unyawo lwakho uhamba uyendaweni ezirong uNkulunkulu abese kubeka phansi ukuthi unyawo lolu awuseze ufinyelela endaweni ezithile noma kuyisandla mhlawumbe ubutshontsha uyabona zonke lezi zinto zingama sign vele ukuthi isono esikwenza uNkulunkulu wakushaya lokho uwenze 1 2 3 kufanele nje kube ngabantu mhlawumbe bathi besizwa izwi leli bekwazi ukuzitracer wonke umuntu bezoza confess ukuthi ngempela mina bengumuntu wenza 1 2 3. Mina iTikTok ngayibuka ngithema ngifika ngisafunda umlayezo ngazwisisa umprofeti othi uyachaza ukuthi ingcolile ngavele ngayikhupha namhlanje futhi njengoba uKhaku echasisa sichazela abantu ukuthi insindiso namhlanje uNkulunkulu usithumelele uKhaku Philip njengoba wakwenza koIsrael. Abantu bathi uNkulunkulu ukhulumile kibo ngoJesu. Yakuzwisisa so kuyinto ekhona ukuthi uSathana ahleze ethatha imbhalo abantu bekholelwe kuye bengabheki isithunywa sabo esiphilwayo ngaleso sikhathi. Ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi amevo ohlangabeze nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni onusaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okuba esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafethu siyabingelela lapho emakhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom quoted igama nguGift Mabunda. Your favorite one. If not yet, please make sure you make me your favorite by clicking the button and subscribe. Oh wow, sengilibiza kahle igama. Subscribe, angisathi subscribe. So please guys, make sure you subscribe. But anyway, bafethu la phambi kwethu we are celebrating ingaveli igama phela abakhokhanga labantu. So we are celebrating here ngiyazi ukuthi senzongijaja abafundisi it's non-alcohol. Yeah, they said non-alcoholic. Yes. Flavored 100% sparkling grape juice. So ijuice le ngicela ningangishayi lapho bafundisi. Ijuice ye 0%. So we are celebrating bafethu 31,000 subscribers. We really appreciate, and as well ku Facebook we are celebrating 70 followers, and as well on TikTok we are celebrating 80,000 followers, Facebook 70,000 followers, and YouTube 31,000 subscribers. Ku Insta we are not celebrating it, it's still coming, but I'll really like to appreciate everyone othatha isikhathi sakhe was follower was subscriber and make sure ukuthi every time you are tuning in ku Gifted Media I really appreciate leyo data olisebenzisayo. And as well namhlanje as I was driving my mom, you know what that means, which means I'm driving now because of you. So as I was driving my mom this morning siya eJozi nomngani wakhe we were talking and bekhuluma ngibezwa bahleba niyazazi indaba zabo mama ukuthi zimnandi kanjani. So I was not listening but zifikile endlebeni zami. So while I was listening they were saying ukuthi uGift is one of the youngest podcaster that well known ku YouTube. So I really appreciate you guys ukuthi this is one of the youngest podcaster that you guys are supporting,
and with a matured topics, not just topics nje, but with a deeper topic. So I really appreciate you guys ukuthi you are always there and supporting the young man. But anyways, bafowethu niyazi ngihlala nginiphathele indaba ezimnandi. Hey, angisu Mr Boom content, but hey, ngihlala nginiphathele i-boom content. I make sure everyone that you wanna come with uthi gift ufuna ukuthi ngihlale naye. Mina ngenza sure isiqiniseko sokuthi lo muntu ngihlala naye phansi. But anyway, hey, intro yami yinde kakhulu. If you wanna advertise your business, yiso leso sikhathi to come in to engage us, and we'll go into advertise your business and as well your book, anything that you want to advertise. And also don't forget we are recording at Sen Studios. If you want to record your podcast, anything that you want to record, it's available. The details are on the screen right now. Yes, but for to let me welcome today my guest. Phakathi kwethu sanibonani bafowethu, awunabheka phansi manje kwenze njani? Niyaphila? Isiphilile mfowethu. Yes. Aw Mr Brilliant, awukwazi ukuthula ubhekene nefoni mfowethu. Hayi kuthi angithi bekusangumfowethu okhulumayo singeke siphazamisane naye. Siyakwamukela ukuthi hayi siphilile, siyabonga nathi ukwamukelwa la ekhaya Gift Media. Mina nginguBrilliant Ngwenya, njengoba ngeke ngafika last lapha umfundo womprofeti uKhaku Philip. Ngiyabonga kakhulu ukubuya ngibe khona njalo kule media, sengathi abantu bengayisupporta kakhulu ikhule nathi sihlale sibizwa futhi ungasicoshi kwelinye la. Siyabonga. Hayi kuzosho bona ababukeli bethu ukuthi bathini. If bandinga futhi bafowethu sizothi sibuye sobona ngama comment lapha ya. Mr Brilliant, last episode no Babu Ntanda. How is the feeling after the episode? Uyithole kanjani episode? Injani impilo after the episode? Kahle mina ke ngebhadi lami angikho kuma YouTube, Facebook, yonke lento. Kodwa ngiye ngayibona nami abantu sebengithumelele ukuthi how uyazibona lana kusho ukuthi ke hayi akukho kuthene engakusho ngoba uNtanda, kodwa ngibongela nje ebantwini ngoba mina inhloso yami akusiyo ukuthi mhlawumbe ngibe popular, but kuyikuthi abantu bebekwazi ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje. Kuyikhona engeza lana ngifuna ukurepresent ebantwini. Ngicabanga ukuthi kufinyelele endlebeni zabantu abaningi, lokho kimi kuba intokozo kakhulu ngoba abantu kufanele bevuleke amehlo, be-understand ezinye izinto mhlawumbe bebekade bengazazi. So makungabe kufikelele ebantwini akade bengakwazi lokho, mina kuyangijabulisa kakhulu. Ngiyayibonga kakhulu iGift Media. Asibonga. Mr Brilliant ulibiza kamnandi, Gifted Media. Yeah. Awutshele nabafundi baka Prophet uKhaku Philip phela ba subscribe phela hawo. Ba subscribe kakhulu. I'm sure manje babenze yakhula kakhulu. Now so fana abantu bakashembe manje. Mfethu kunjani se? Ngiyaphila mfowethu. Uhamba no uBrilliant uvuthile namhlanje. Uze nomfowabo, uze nobhuti wakho. Ubani osihleli naye namhlanje? Igama nginguThani, abanye bangazi kakhulu ngokuthi ngoqondani. Ngingumfundi kaKhaku Philip njengoba umfowethu kathi sechilo. Okunguye umprofeti nje okhona kuleli thuba njalo kunje sisukumile ukuthi siyazi ukuthi sizochaza ngaye umprofeti. Abantu ukuthi bezwisise ukuthi umprofeti ungubani kumbe kuyini umprofeti kumbe insindiso iza njani. So uthe igama lakho uqondisa bakwazi ngoqondani yini igama lewapho mama noma ulithola phi leli? Ngalithola nje ngoba umfowethu ngayaziwa ngale goli kakhulu. Uliphuma phi leli gama waye bekwiza ngoqondani? Hayi labizwa nje umfowethu omunye nje lagcina ngelijwayela ngabe ngalinika ingane ke kuyilapha elikhula seliba kimi. Nengane yakho futhi? Yebo. Ushadile kanti Mr Qondani? Yebo ngishadile Mr mfowethu. Brilliant ushadile? Yebo ngishadile ba. Apha amaring bafowethu. Ngishadanga ngering. Nishade ngani bafowethu kanti nje ngicabanga ukuthi single sonke siyafana sikusame group kanti madoda nishadile kodwa amaring akekho? Yeah, kushadile izinto mfowethu. Nishadile isintu. Okay, asiqale la. Isintu siyavumeleka kuProphet uKhaku Philip. Isinto mhlawumbe kuya ngokuthi usithatha kanjani. Ngisho ubuntu nje kushada ngokwabantu abamnyama. Sivele kasinawo ingubo ezimhlophe namaring. Kodwa kuyikukhipha ilobolo kubazali boyesifazane. Umshado uqala lapho mhlawumbe ikhona ebenzama ukuchaza. Okay. Kahle abantu ba confuse igama elithi isintu.
fana nendlela engeke ngakhuluma ngayo last ukuthi abantu bathi kunesikristu kunomkristu isintu kunomuntu angithi yabona ukuze kube nesintu kungenxa ukuthi kunomuntu but manje abantu sebathatha inkolo bathi isintu fana neChristianity abantu bathatha iChristianity kahle kahle impilo Okay. but abantu bayithatha bayenza inkolo mase inkolo silahlekile Hayibo. nesintu kahle kahle impilo but abantu basithatha basenza inkolo mase siyinkolo sesilahlekile Sure. Awuze nenye mfowethu. Awuze nenye manje. Awuthi simove la before siya kuthi. Ushada amakhosikazi 2 or 1 nje. 1 Awuchithi ndoda usure ukuthi akekho cheater naye. ayakekho mfowethu umfundi kakakho impela kuphelele. Yeah, awusondeza imic lapho bafu ngoba ngathi ithi producer ayikuzwa and ukhuluma indaba ethi uthi awuchithi mfowethu. Hayi cha. Awuchithi Mr Brilliant. Awona ngathi uyasolisa wena. mhlawumbe indlela ombuka ngayo kodwa akusikho Onkosikazi uyi1. So Yebo, senza kanjani uma umuntu echeater uthola ukuthi umfundi kaKhokho Philip noma uyikholwa noma anything siyenza kanjani uma esecheatile yini process yakhe uthola ukuthi ucheatiwe wabanjwa kufanele enze njani noma ayicommit iadultery. ngaphendla Kusho ukuthi ngokomlayezo kaKhakhu Philip umuntu maye wawela esimeni sinjalo sokuya ngokuthi lo obecheater naye maye ngumfazi womuntu kusho ukuthi kuyamele uyexolisa kumkakhe mawungowesifazane ukuthi ucheate nendoda eshadile kumele uyexolisa kuwesifazane onayo and then bese uyavuma phambi kwebandla kuyilapho ke ibandla libona konke liyakuthethelela noma lenza Hayibo mfethu awuqinisa imic lapho uthini angikuzwa kahle Brilliant awumtolikele lapha awumtolikele. kahle kahle umlayezo kaKhakhu Philip uyikubuyisela isiKristu njengoba bengisisho nje uvele waqala ngendaba eright ukuthi vele masikhuluma ngesiKristu seqiniso nesiKristu samanga kahle kahle isiKristu seqiniso bese sibalekile ebantwini abantu bese besele negama yikho ngithi ma abantu bebamba igama belenza inkolo liyamoshakala igama kodwa ke umlayezo lo kaKhakhu Philip oze nawo uze ukuzobuyisela Okay. isisindo sesiKristu ukuthi vele siyini isiKristu uyini umuntu obizwa kuthiwa ngumKristu khona empeleni bekufanele ukuthi kube lento esiyikhulumayo ivele isebenza umhlaba wonke nje abantu bonke kube vele sebeyazi bephila leyo mpilo ngoba uthi wona umlayezo lo kuyizwi likaNkuluNkulu akusikuthi nje into ekhulunywa nguKhakhu Philip kuphela kodwa uNkulunkulu othumela uKhakhu Philip enguNkulunkulu futhi lo wadala izwi nomhlaba uthi yena maye umuntu wafeba noma ngithi waphinga lo muntu okokuqala mangabe ufebe nomuntu oshadileyo kufuneka uqale uyexolisa kulo mnikazi womuntu lo oshade naye bese ubuya uyoxolisa futhi nasebandleni ngoba uma ungumKristu ufana nokuthi ungumzimba kaKristu angithi so ma uwona noma uhamba uyofeba ungcolisa umzimba ilunga kufana nokuthi kutshontsha isandla lesi umzimba wonke ubalela ukuthi utshontsha akusoze ukuthi makuye ejele ukuhamba isandla kuphela omunye umzimba usale lana phandle but angithi kuboshwa umzimba wami wonke so umzimba kaKristu ma uye wena wafeba ungcolise umzimba wonke kaKristu noma ufebe thina singekho silibandla kodwa uza kithi ebandleni ubuye usitshela ukuthi wenze 1 2 3 bese sibona ukuthi ulungise ngendlela yakhona yini ngoba indlela yakhona ile esikhuluma ngayo ukuthi uyohamba uyoxolisa khona kahle kahle uhamba nofakazi womuntu ozohamba naye uyoxolisa bese ubuya lapho uvuma ke ebandleni ukuthi hayi ngeke nganithengisa okusho ukuthi ngiye ngamosha ihalf yomzimba kaKristu angithi ngiyenze 1 2 3 bese ibandla lithatha isinqumo lona ukuthi liyakuxolela noma liphoxeke kangakanani ngalento oyenzileyo so ku prophet uyanini no ku prophet uyadlula khona umprofeti akusukuthi mhlawumbe ngumuntu okujaja ukuthi umprofeti ulethe izwi thina sithatha izwi siphile lona so akulasidingo sokuthi mase uthe wawona suya kumprofeti cha uvuma izono kumprofeti uvuma kubandla uvuma ebandleni lelo uvuma kanjani ebandleni osukukulo like now uvuma kanjani ebandleni ebandleni thina sinesikhathi vele esokuvuma izono minkonzo iqala ingaqala mhlawumbe ngokuthi siyakhuleka sicula iculo masiqeda lapho ke kuba isikhathi leso sokuthi abaye baphambuka bavuma izono zabo ngaleso sikhathi ke kuyilapho uvuma khona izono uzivuma kanjani lezi zono lezi uma uvuma isono nje ngithi kuzothwa abanezono mhlawumbe baye baphambuka ngaleso sikhathi phakathi kweviki or nini
banikezwa lelo thuba lokuvuma izono. So nawe uyaphakama usho ukuthi hayi phambi kwebandla naphambi kaNkulunkulu ngiye ngaphambuka ngayenza 1 2 3 ngiye ngaphinga yebo ngiye ngafeba noma ngiye ngaphinga noma ngiye ngatshontsha mutshontshile ibandla lizokubuza ukuthi ubiselile nalo kokutshontshile mungakubiselanga kusho ukuthi ibandla lisoze likukhulekela ngoba usoze ukhulekelwe bese kuthi uyathethelelwe kubeni usase nento etshontshiwe endlini yakho. Kodwa that's why kuthiwa ma uzoya kuNkulunkulu uqala uyelungisa kuqala ngale okumoshileyo ngithi kunjalo ke ebandleni before uzoyavuma isono sokutshontsha noma esokufeba noma esani kufanele uqala ulungise lento oyenzileyo bese ubuye ebandleni ke uvume bese ukuphuma ebandleni ukuthi liyakuthethelela noma likunikeza isigwebo kukhona ukuthi lingakunikeza isigwebo mhlawumbe lithi sanction uthole kumbe 2 weeks outside ungabuye enkonzweni noma i7 months uyasuspendwa futhi yebo uyakwazi ukumiswa kancane ngoba ubonakala engathi awuthembekanga ngithi so akuyazi ukuthi amaKristu kuthiwe ngamaKristu but ehambe nomuntu ongathembekanga ngoba lo mfowenu ubongeni ungicambela amanga nje naye uyosuspendwa phakathi lokho kuya ngayo ukuthi uyazidinga uqamba amanga noma kusima akusikuthi thina mhlawumbe ungakhuluma umuntu abesithi ungiqambela amanga nawe uyaza ngithi wena vele ngokwezwe uyizwi mawusulamukele wena the more wenza isono inhliziyo yakhe izokuthonisela ukuthi usuyenza isono uzofanele asithi mfowethu le mayiphendule uwe wena Mr Qondani bangathi uthulile abantu yabo asithi lo muntu ushonile ke let's say chithile nalonkosikazi omunye umuntu walendoda le indoda yashona then ngiyakubani because indoda ishonile lebe kufanele ngiyoyitshela ukuthi phela ngilele nonkosikazi wakho ngenza njani mase kunjani useshonile yena nje ngaphambi kokuthi uzofika ebandleni kusho ukuthi uzoza kilo ibandla uzokuvuma kilo ibandla bese likubuza lithole lo ufakazi ukuthi ngempela kwenzeke njalo sokukilo futhi ibandla ukuthi lenza njani ngalokho kusho ukuthi nakashonile ngiyayibandleni izono zami sithethelelwe ngithi ibandla mawusofika phambi kwebandla uyavuma ukuthi wonile nowesifazana okathize nawe ukuthi ube ushadile uzocela uxolo kumkakho ube sewuya kuphi ebandleni mayiseshonile ngithi vele ube kumele uyecela uxolo kuye yena omonile kusukuthi uzoza ebandleni isinqumo sizothathwa libandla ukuthi bayakuthethelela noma cha mfowethu asibuye ke la ngiyezwa le ijulile ke le angazi abantu basazoza ebandleni lakho Mr Brilliant imagine sengimaphambi kwebandla ngithi yazi ngimoshile lapha yangichithile noma ngidlonkosikazi omuntu cha uthi bakhona ama member nje esontweni lenu nje nawo ama member ayingakho ama members esontweni lakho ama-member sho abantu abakhonza izikhonzo ziningi kakhulu mfowethu ngoba ama-assembly maningi bakhona yonke indawo emhlabeni wonke nje jikelele so baningi kakhulu abantu bafika bame esontweni asho umuntu lonke lolu hlazo yikho uzokushiya ukuthi kuNkulunkulu kumele sibe nomoya wezingane so kuNkulunkulu asibakhulu kangako ngendlela mhlawumbe singabukeka ngayo manje nje obubuza imibuzo kodwa kuNkulunkulu ngemva kokuba wonile kumele uzehlise uye phambi kwakhe uNkulunkulu ngoba ibandla lingumzimba kaKristu so mawusumoshile kumele uye kuye uKristu uyevuma phambili ukuthi ngempela lokho ngikwenzile ngokuzisola nangokuzehlisa so kuNkulunkulu ukuthi akuthethelele ngalelo bandla lingumzimba wakhe hayi mfowethu ninganginvite esontweni lenu angeke ayiyasaba Mr Brilliant ayiyasaba ayinesibindi bafowethu ufika ume lapha usho ukuthi ngiyenze 1 2 3 during the week amen njalo mpela no bafethu babukeli bethu asizwe iopinion yenu ukuthi wena ungathini uma sekunje mina ngiugift so angizwe ngawo ukuthi wena ungathini uma kunje ukuthi uye ebandleni uyovuma izono za I'm sure hayi abantu bakhakho hayi abayenza izono nasekunje hayi bayathi bayabheka ukuthi benza ziphi izono but anyway mfethu ngibona usiphathele incwadi lapho yebo incwadi kabani le uyiphethe kusho ukuthi la incwadi yomfowethu uKhakhu Philip umfowenu yebo okay ubrother futhi ubuye brother yebo ngumfowethu okay yebo so incwadi nje yomfowethu uKhakhu Philip esinokuzisabalalisa ukuvangela ngazo okay kodwa bengizithwele ukwenza ngazo isibonelo kokunye njengoba sizohamba sikhuluma yikho kube ngenze ngazithwala kodwa mase siphuma nakhona ngizokwazi ukunikeza abafowethu laba abahleli ngaphandle bapha abafowenu manje
Namba baningi abantu. Hayi mfethu. Uhamba nayo endlini le. Sofuna ukuphakela le incwadi manje. Ngiyafisa mfowethu angithi lapha sikhuluma ngensindiso. So insindiso Awungiphe wani lapho ngibona. Ifanele Lezi thu ngiyophuma malume wami lezo. Yeah, so insindiso mfowethu ifanele kufinyelela nakunoma ngubani, you understand? Lapho kunomprofeti emhlabeni kumele kucace kuwonke umuntu abekwazi ukuthi kunomprofeti bese kuba kuyi kuphika noma ukuvuma, kodwa kubalekile ukuthi abekwazi ukuthi kunomprofeti emhlabeni. Sure, Mr Brilliant, ukhuluma ngendaba ukuthi nabo Shembe bazohlulelwa nama bonke abaprofeti wathi bazohlulelwa. Kuyiqiniso kangakanani lokho? And bahlulelwa ngoba benzeni? Kahle mesikhuluma ngokwehlulelwa. That's why incwadi ka Ezekiel 2 verse 5 mangaphazama. Ngesikhathi sika Ezekiel izwi lika Jehova lafika ku Ezekiel lithi akatshela abantu bonke ukuthi bebekwazi ukuthi kunomprofeti emhlabeni. Noma bezomamela noma bengasoze bemamele. Bese kuthi na ku Jeremiah ungabheka encwadini ka Jeremiah ngisazi uJeremiah 34 ne 33 or 34. Uthi yena umuntu wezwi angithi kumele ame phezulu komphongolo amemezele ukwahlulela ukwenzela ukuthi igazi labantu labo lingazi ngaphezulu kwakhe. Uyabona? So uma kunomprofeti vele emhlabeni kunesahlulelo emhlabeni. Leso sahlulelo uma silana yiso isahlulelo abantu abazokwahlulelwa ngaso futhi ezulwini. Ukwahlulelwa kuyukuthi wena ukholiwe ngomprofeti noma awukholwanga ngomprofeti angithi. Abakholwe ngomprofeti yebo bengazi uyakwahlulelwa nakho ngenxa ukuthi sikhuluma ukuthi kunezono mhlawumbe kuzoba nezono ezithile na ozenzileyo kodwa ukholiwe. But kukhona abazoba bezwile ngomprofeti bangakholwa. Bamphika umprofeti. Labo yibo bazokwahlulelwa. Ukwahlulelwa engikhuluma ngakho ukuthi namabandla amaningi abaprofeti abaningi bazokwahlulelwa. Phambi komprofeti uKhaku Philip. So nabo bakaShembe mongabe ukhuluma ngabo ukuthi nabakaShembe bazokwahlulelwa. Mina ngeke ngithi kwesinye isikhathi angali kungenzeka ngithi bethi ukuthi uShembe ubethunyiwe. Kodwa ke uNkulunkulu akasebenzisi umuntu ofileyo. Meke ukuthi uShembe wayethunyiwe before sewafa ngithi manje bekufanele bafuna umuntu namhlanje onguye ophethe izwi likaNkulunkulu. Ngoba umuntu uyafa kodwa izwi likaNkulunkulu alifi liyakwazi ukwehla futhi liqhube omunye umuntu azazoshumayela emhlabeni. Yeah. So namhlanje umuntu onjalo uNkhaku Philip uyoshumayelayo abantu abazokwahlulelwa ngokwencwadi yakhe ngokwezwi lakhe. Mfethu abantu bakaShembe ukhona umprofeti manje noma abanye bathi umprofeti abanye bathi uNkulunkulu wabo manje unyazi. Ukuthi bengingathanda ukugxila kakhulu khona entweni zabantu bakaShembe. Kodwa ke into ekhona ukuthi ubuprofeti mesikhuluma ngomprofeti akusinto yokushiyelwana. Ukuthi mhlawumbe ngaba umprofeti ngizoshiyela umzukulu wami eshiyela umntana wakhe nayo. Ubuprofeti kuba nguNkulunkulu yena ofika akhethe umuntu. Akusinto ya mhlawumbe yomdeni ukuthi kungaba nguNkulunkulu namhlanje ekwazi ukukhetha phakathi komdeni ephinde ekhethe futhi phakathi komdeni njengoba sizokuthiwa njengokomdeni kaDavid. Uyabona abaprofeti babengolubosendo lolwana kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi njengoba manje sesiphakathi kwezikhathi zabezizwe uNkulunkulu engasebenzisa noma ubani. Ngenze ukuthi namhlanje after Khaku Philip uNkulunkulu ezovusa umprofeti phakathi eSouth Africa. Akusoze kwenzeke ukuthi ama-Ivorian ephike lo seSouth Africa athi hayi umprofeti kufanele abe la Ivory Coast cha. Uma ngempela bengabantwana bakaNkulunkulu bazobheka ngapha eSouth Africa la sokunomprofeti osokunezwi likaNkulunkulu khona. So lo mprofeti lo uKhaku Philip umprofeti wayonke indawo like South Africa, America, Nigeria noma umprofeti wase Ivory Coast or wala eSouth Africa. Uma sikhuluma ngomprofeti kufana nento singathi kufana nelanga. Uyabona ilanga likhanyisa akulalanga le South Africa le America la kuphi. Ilanga leli lisikhanyiselayo yili ilanga elibakhanyisele America. Okay. Lilodwa. So unjalo kumprofeti. So usho ukuthini ngamagama uyichaze le ndaba yakho. Umprofeti vele yena kahle uyikukhanya. Abanye abantu banokudidwa ukuthi incwadi ka John 9 verse 5 uJesu ethi ezilongumanzi yasemhlabeni ngikukhanya kwezwe. Yena ngesikhathi ethi ukukhanya kwezwe ube ngumprofeti.
Okay. Ubengakhulumi as like uNkulunkulu but ubekhuluma esesimeni sobuprofeti ukuthi sasemhlabeni engumprofeti ukhanyisela umhlaba wonke njengelanga ngoba uzwa ngithi njengelanga. Uma edlula kuze uPaul naye ngesikhathi esemhlabeni ubeyikukhanya komhlaba wonke. So banjalo abaprofeti. That's why uMatthew 24 verse 27 ethi khona kuzoba njengonyazi lusuke empumalanga lusiya entshonalanga kuza kwendodana yomuntu. Ngabaprofeti labo kuza kwabaprofeti not ukuza kwenkosi uJesu enguNkulunkulu but kuyabe kuukuza kwabaprofeti from Asia to Africa. Njengoba namhlanje sise-Africa sikhuluma ngomprofeti wase-Africa. Mr. Qondani, baningi abaprofeti abakhona namhlanje. Usho ukuthi bonke laba profeti abakhona baningi singababiza abaprofeti the latest abaprofeti TB Joshua nalaba abasesekhona today yabo. Baningi now uya emasontweni kunoprofeti ubani sithini ngalabo baprofeti labo. Engingakusho mfowethu ukuthi ngokukaJobe u33 ku23 verse isithunywa siba yedwa umtoliki. Ababi baningi abaprofeti kodwa ngoba emhlabeni uNkulunkulu sonke siyamthanda. Okay. Umuntu mayisukuma phansi uyasukuma evula ichurch, omunye azibeke umpostoli, omunye umfundisi, omunye umvangeli. Okay. Ezibeka ngokufunda iBhayibheli. uNkulunkulu akunjalo. Njengoba ubona nje uNkulunkulu nje wathi ngishilo ukuthi ngiphethe amabhuku la okwenza ngayo imizekelo. uNkulunkulu kwathumela indoda okuthiwa nguMoses. uMoses wabona uNkulunkulu esihlahleni esivuthayo. Wathunywa ngiyakuthuma uyekhulula abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe ngithi. uMoses wakwenza wabathatha wahamba nabo uNkulunkulu wabapha nezibonakaliso. uMoses wafa engafikanga eKenani la kwakuthiwe bayikhona ngithi. Mayesefile uMoses uNkulunkulu mawufunda kuJoshua 1 kompanje usiya ku5. Uthi Joshua ngoba inceku yami uMoses isefile. Ngizama ukuthi uzwise uMoses mayithunywa uyaqala uyakhuluma ukuthi wabona esihlahleni sivuthwa kuyalotshwa. Kuphuma ibhuku likaMoses. Ibhuku likaMoses leli. Usefile uMoses. Sokusele ini emhlabeni ibhuku lakhe okuGenesis Exodus angithi. Kodwa akukabi nokunye ngapho Joshua nabo Jeremiah nabo abakafiki. Okay. uNkulunkulu uyaphinda uyamvusa uJoshua njengoba uMoses sefile. Likhona leli bhuku. Kodwa kalikwazi ukuholela abantwana bako-Israyeli eKenani ezweni lesithembiso. Okukwazi ukuholela abantu nguJoshua nje umprofeti ophilayo. So mawuphu uJoshua sevuswe nguNkulunkulu okumele ukwenze ukuze uyefika eKenani yikulandela uJoshua noma yikulandela ibhuku leli ngesingawe mfowethu. Uyakuzwisisa Mfethu angeke ubuze mina. La ngibe ngenzela ukuthi uzothi sonke. Yeah, marungangibuzi. Ngiyaxolisa ke. Yeah. And then umuntu onke ukuze sindiswe kumele alandele uJoshua. Mase kunoJoshua sinamabhuku amabili nje ukuza ukuthatha kuzama nje kuba fast angithi. Kuyafika uJohane umbhaphathizi. Mayefika uJohane wonke amabhuku awabonayo ku-Old Testament. Ayisekhona uJohane oJeremiah, oIsaiah, oEzekiel, oHabakuk nabo bonke nje abaprofeti ongababala. uJohane mayefika kunamabhuku la asezinqwaba akulona iBhayibheli futhi uJohane akaqedelela iBhayibheli. Kodwa wamkela izwi uNkulunkulu. Mayizwi leli selifikile kuJohane abantu abazosindiswa ngabazolandela uJohane. Kuyafika kuJesu la mayesehamba ushiya uPetro kuze uPaul. Namhlanje kuloko kulandelana kanjani njengoba ukhakhu esefikile. Ukuze usindiswe asikulandela imiqulu le. Yikho kwenziwa ngabaFarisi uJesu semhlabeni. Ukulandela imiqulu. Baphika uJesu bathi bona kuJesu nguJohane 9 ku28. Bathi thina asimazi lo uNkulunkulu wethu wakhuluma kithi ngoMoses. uJesu bayamphika ngithi namhlanje futhi njengoba ukhakhu echasisa sichazela abantu ukuthi insindiso namhlanje uNkulunkulu usithumelele ukhakhu uFilipu njengoba wakwenza koIsrayeli. Okay. Abantu bathi uNkulunkulu ukhulumile kibo ngoJesu. Yakuzwisisa. So kuyinto ekhona ukuthi uSathana hleze ethatha imbhalo abantu bekholelwe kuye bengabheki isithunywa sabo esiphilayo ngaleso sikhathi. Sivumelekile ukuthi labanye abaprofeti abakhona ama-false prophet. Umprofeti Ngoba umprofeti ukhakho Philip. Laba abakhona banamasonto uprofeti ubani, uprofeti uGift, uprofeti Themba, uprofeti ubani. Sivumelekile ukuthi ama-fake lawo. Yebo ngokuhloniphekile nje kakubona abathunywe nguNkulunkulu. uNkulunkulu uthuma umprofeti abe munye. So sithini ngabo sithi ama-fake noma sithini ngabo? Angifisi ukusebenzisa mhlawumbe igama
mhlawumbe lokuthi omunye ezizwe edelelekile kungenza ukuthi olaleleyo olandela umprofeti onjalo engabe sabe nenhloso enhle yokulalela azwisise ukuze asindiswe. Okay, But mhlawumbe ngithi ubani uyi false prophet kumphathe kabi mhlawumbe ngubaba womunye umuntu kube sokuyenza ukuthi engalalela akhuthwe insindiso ngenxa ukuthi okay, ibeke ibe ngcono ke ungayibeki kanjalo ibeke indirect. engikutshoyo ukuthi uNkulunkulu lapha ethumile uMoses akekho omunye ngaphandle kuka Bathi nama fake ba prophet bathi nama fake niyabona iyale nikuthiwa nama fake nini ngibeka nje icace nje uma umprofeti uyi1 uprofeti uKhakho Philip nina nonke lapho prophet bani prophetess nama fake kuvumelekile ukuthi umuntu wesifazane eshumayela. Brilliant. Ungathuli mfethu because baningi abaprofeti nabantu beprofeti besifazane yabo namanje uma sisuka la ukhona omunye wesifazane I'm sure uyoprofeta naye so ngifuna sibeke iqaqi vumelekile ukuthi sibe nomprofeti wesifazane khona noma umuntu oshumayelayo wesifazane khona ngokwemibhalo angazi mhlawumbe kungenzeka uyabe engumprofeti but not according isiKristu ngoba ngithi kuthi abanengi abaprofeti abaphumele ezweni so vele bakhona bona kodwa abaphumile ezweni abasezweni la vele akusengabaprofeti abavela kuNkulunkulu izwi likaNkulunkulu asoze uNkulunkulu akaziphikisa ngithi uNkulunkulu ohlale elapha akukhuluma wasekuqaleni akwenze ekuqaleni yikho akwenza kuze kuyegoqa umhlaba so ezilongo ngibona eBhayibhelini engakaza athumela umprofeti asinayo incwadi eBhayibhelini ekuthiwa lojwa ngumama uSibanibani. Usho uthini bafo angikuzwa kahle uthi awusina incwadi ethini iBhayibheli nje lona ngithi lizincwadi zabaprofeti so njengomfowethu ekhulumile lapha uthi from Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, Leviticus incwadi zikaMoses sibuya futhi sinencwadi zikaJoshua incwadi angithi uyazi ukuthi abantu abangamadoda la yes singabala nje sesethu khona abo Esther sesethu kusambulo ngayo singabashiyo Ruth abo Esther bekukhulunywa ngabo akusiyi uRuth okhulumele amazwi lawa akhulunywanga uRuth but bekukhulunywa ngaye kwase kufakwa nje igama lakhe ukuthi kwakhulunywa ngaye you understand angikuzwa mfowethu alifikelanga kuRuth izwi napha kukhulunywa ngoRuth akusicala ukuthi abantu besifazana bakhona njengoEva nje akabhalanga lutho but kwakhulunywa ngaye masikhulunywa ngoEva ayikho incwadi kaEva ayikho incwadi yakhe khulunywa ngaye yebo kukhulunywa ngaye igama lakhe likhona ba right bakhona uDeborah babe ngabaprophetess not ukuthi izwi ukhona umprofetess ongaba sebandleni phakathi kwebandla oNahum ngabaprophetess phakathi kwebandla. Sure. Mase siphakathi kwebandla uyakwazi owesifazana ukuthi engasukuma izwi lingakhuluma kuya sukuma khuluma ukuthi mhlawumbe nje for example ngithi angasho ukuthi brilliant ufihla isono esi 1 2 3 hayibo prophet babuye bakuprofete lesono phakathi umprofeti angithi owebandla umuntu ogada ibandla ngithi so kungenzeka ukuthi phakathi kwebandla kabe kukhona ukuthile owesifazane ngumprofetess engasukuma prophet ngoba ugade ini naye ibandla but ukushumayela khona ukuthi ame phambili abakuphiwanga omama abayiphathi imbewu vele imvelo nje yona ishumayela izwi likaNkulunkulu angithi omama abayiphathi imbewu balindele ukuyamukela kubo baba kuphela yiphi leyo mbewu awubeka icace phela bayasamandebele mawungangizwa ke sodlula kiyo le topic ngoba bengizama nje ukuthi ngichasise ukuthi omama akusibantu bokukhipha something beyisebantwini but ngabantu bokulindela ukwamukela okuvela kubo baba ukuphi lokuvela kubo baba izwi laNkulunkulu lehlela kubo baba bese leya kubo mama omama bamele ichurch nje ukuthi bamele owesifazana akanakho ukuthi izwi lifikele kuya bese liyalitshala mfethu ubonile ukuthi sibuye enyangeni yabo mama bekunama women's conference bezibuya lapha yana kunabo what usho ukuthi yonke lento bebayenza into engekho emhlabeni kungenzwa noma yini ezilongisise emhlabeni but mase siya ezwini likaNkulunkulu zikhona izinto okufanele ziqondiswe ngokwezwi likaNkulunkulu okwasemhlabeni vele nathi noma singashumayela umhlaba wonke but akusoze siguqule bonke abantu bebe sentandweni kaNkulunkulu so kuthi laba bekho entandweni kaNkulunkulu bonke laba bekho entandweni kaNkulunkulu akusoze kuhlale kungekho abantu abanjalo bazoba khona until umhlaba uziyogoqa. Sure. No shumayela ngithi ngesikhathi kufanele abantu bengene emkhunjini bebalekele uzamcholo but akusikuthi abantu bonke bangene emkhunjini kaNoah
babhubha abantu kodwa babemzwile uNoah ekhuluma ngithi so vele namanje bakhona abantu abazosala benjalo, bakhona abantu abazothi besizwa namhlanje sikhuluma ngalokhu beqala ukusihlambalaza mhlawumbe bethini engathi simelana nabo, kodwa vele kuliqiniso naseBhayibhelini ayikho incwadi ethi owesifazane uyakwazi ukuthi ame ashumayele. Sure. Ukuthandaza khona uyavumeleka ukuthi athandaza. Ukuthandaza ngithi ukuthandaza ngoka everyone. Fana njengomfowethu ngakhuluma ngokuvangela, bayakwazi ukuvangela nabo behambise izwi amaphepha nje bathathile incwadi bazambise. Yebo, mabehlangana nawe bengakwazi ukukutshela ukuthi hayi uNkulunkulu uthumela umprofeti namhlanje njengowesifazana waseSamaria lwana ngithi yabona. Thank you wabo. Abatshela ukuthi umprofeti ukhona abantu besifazane. Lokho kufanele abantu bebekwazi. Umhlaba wonke vele kumele ubekwazi ukuthi namhlanje bathi bangashumayeze emasontweni. Emasontweni abesifazana abaphakami ke beqala ukushumayela. Lokho asekungokunye ngoba sebanamasonto ke wena Brilliant. Yebo, izinto ezibonisa khona ukuthi khona nje kwakhona abantu sebelahlekelwe iChristianity noma ngithi ubuntu. Badukile. Ya balahlekile. Balahlekile impela. Brilliant uze nenye mfowethu. Babukeli bethu niyayizwela ukuthi abantu besifazane khwithani uBrilliant uthi umprofeti ukhakho uthi akekho umuntu wesifazane okufanele eshumayele noma eme phambi kwamadoda abebeka izandla. Usho uBrilliant izwi laNkulunkulu iliphi lelo verse elifakezela lento. Angithi abantu baya ngombhalo ukuthi usho uthini umbhalo. Uthi ngicheke ukuze ngiqinisekise uyakugugula mfowethu. Angikuguguli ngiyakuBhayibheli. Okay. Nali iBhayibheli la efonini. Mfethu awukhumbula nawo leli verse leli likhuluma ukuthi abantu besifazane senzela ukuthi sibashiye neverse bangathi niyabagceka ngithi. Corinthians I'm sure 14:34 mangaphazama or 2nd or 1st. Uyayikhumbula kubani khuluma phela. Bathi 1 Corinthians 14:34. Abakhwitha abantu besifazane ngiyakutshela wena. 1 Corinthians. Mina sengunumbers. Usuyitholile lapho Mr Brilliant? Ya ngitholile ngithi ngilinde wena uyifunde. 1 Corinthians 14:34. Okay. Awuthi sifunde ke 34. Abesifazane mabathule emabandleni ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho. Umthetho osho kanje okaNkulunkulu. Okay, ouza ngobani lo umthetho? Lapho bekunguPaul. Lo mthetho uza ngoPaul. Okay, awuzanga ngoPaul. That's why ethi usho njalo umthetho okusho ukuthi ubuvela ukhona. Yena uqinisekisa phezulu naye uthola ukhona lo umthetho omdala kakhulu. Wabhala ubani lo umthetho? Khona nje noma ungawuzwisisi kwakhona ukuthi angizwisisi ukuthi umthetho siutrace ukuthi ubuya kuphi lo mthetho. Umthetho ubuya kuNkulunkulu. Yes, lo muntu obhalile kuqala ngithi uPaul kulalakho uthi akhona incwadi kaMose. Nawo lo mthetho lo ubuya obhalwa uMose. Kwasekuqaleni nje khona lokho ukuthi uNkulunkulu wabeka kuqala uAdam. Wasekhuluma noAdam izinto abekufanele azitshele uEva. Akakhulumanga noEva uNkulunkulu, but ukhulume noAdam. uAdam wasetshela abani? uEva. Umthetho ke lokho. Qala lapho umthetho. Okay. Kuba uNkulunkulu befuna ukuthi abesifazana nabo bebe nezwi. Ubeyothi akhulume noAdam bese khuluma noEva. Sure. Kodwa ke ukhulume noAdam ukuze uAdam atshele ubani? uEva. Ngi-interested yazi kulo mthetho okhuluma ngawo kaAdam noEva kancane nje sidlule kuyo. Kwenzakala lapha kuAdam noEva. Kuthiwa wadle apple, iliphi lelo apple abakhuluma ngalo? Because kune confusion nje enokuvela. Ukuthi ngokwesambulo somprofeti ukhaka uPhilip. Awuzweke. Uye wakuchaza ukuthi akulona iapple isihlahla esisicabangayo. Okay. Kodwa kuyukuthi ngenxa ukuthi uEva walala nenyoka wabuye njalo waselala noAdam. Empethu wazalwa awuphinda ungadluli. Angifuna ukuchasisa ukuze ukuzwisise. Yeah, iqalele phansi khona ongakuzwanga. Ungayijaki le. uEva wenzani? Wazihlanganisa nenyoka. Walala nenyoka. Kwazalwa uCain. Kwasekuthi uAdam naye wazala uAbel. Yeah. Ngesikhathi sinye.
Yeah. So yikho lokhu akusilona iapple lela abantu abacabanga ukuthi isihlahla lokhu bekungesinye isambulo saleso sikhathi angithi uyabona ukuthi iBhayibheli lona liyimfihlo enzima kakhulu kuyadinga ukuthi kufike isikhathi uNkulunkulu abuye ayambule ngokwematurity yabantu ukuthi abantu angithi uyabona abantu silokho sikhamba ama generation abantwana bamanje abafani nabasekuqaleni abantwana bamanje ba understanda izinto ngenye indlela efast kakhulu so ke ngalesi sikhathi uNkulunkulu uyabuya futhi naye abona ukuthi abantu manje sebekwelinye izinga akwambule kuzwisiseke ngendlela abantu asebekulelo zinga so namhlanje uthumela ukha kuFilipi ukuthi akwambule abantu bekuzwisise indlela ukha kuFilipi aze wakuchaza ngayo. Sure. Wathi uEva, ugogo Eva, because mina ngizothi ugogo Eva ngithi bengekho leso sikhathi. Ugogo Eva walala lenyoka kwazale kuKhayini. Kusho iBhayibheli noma isifundo sika prophet uKhakho Philip? Leso yikho ngithe ngokwesambulo somprofeti uKhakho Philip. Okay, uyo ozana lesambulo ukuthi ulo uEva walala nenyoka. Yebo, ngoba eBhayibhelini ngithabhalwa ngaleyo ndlela. Kwazale kuKhayini. Wabuya futhi walala noAdam. Usho ukuthi ulalile uEva man. Because mina ngisitshela ukuthi maybe kwayi1 nje kanti ubuye walala nenyoka futhi. Mara uyavuma ukuthi uqinisile uprofeti uKhakho Philip kuleyo ndawo. uKhakho Philip njengomprofeti alikho izwi lakhe mhlawumbe alikhulumileyo lingamanga. Ishithi iqiniso lelo. Lelo liqiniso that's why ngikholwa namhlanje. Hayi Mr Condani asibuye kuwe mfowethu uhlangana kanjani noprofeti uKhakho Philip ngoba uzalanga ngicabanga ukuthi uhlangana naye ukuze umvumo uhlangana naye kanjani? Kusho ukuthi umfowethu uKhakho Philip mina ngibe ngumuntu obekhonza. But ezinkonzweni nje ezinye ezingaphandle ubukhonza kuphi vele ngum12 apostoli. Okay. Yebo, so kusho ukuthi ku12 apostoli ebantwini kade ngihamba nabo bengihleli nginayo nje imibuzo ukuthi hawo uNkulunkulu wabako-Israyeli wabathumelela uMoses. uMoses sefile wathumela uJoshua, uJoshua sefile wathumela uJeremiya, kwaze kwafika uJesu, ngemva kwaJesu wathumela uPaul. So kusho ukuthi nje sasihlala sinalento ukuthi bethu uJesu wathi emva kwakuseza imuntu. Mina ngi-understand ukuthi ngemva kwaJesu kukhona uPaul. So sasi nje sihlala sinalento nami ngihlezi ngidinga ukuthi thina why uNkulunkulu ezosisindisa ngembali yako-Israyeli. Kodwa kubeni emuva wasebenza ngamaprofeti. So kuthe uhambeni ngase ngihlana nomunye umfowethu abathi uAnton. Okay. Kusho ukuthi indoda esikhule sonke emakhaya. Waye naye ku12 apostoli wasengichazela nje ukuthi kunomprofeti emhlabeni. Ngase ngiba nembuzo. Nami best to lokho engangikutshelwa ngabafundisi ukuthi uJesu emva kwakusabuya umuntu. Waseveza izincwadi kuMatthew 23:34 verse 34 ukuthi uJesu wabathembisa abaprofeti. Wasengivezela nje izincwadi ezibonakala eziningi. Mawufunda kuJohn 6:28 intando kaNkulunkulu ephelele ilotshiwe lapho. KuJohn 6:40 uyatsho lapha uJesu ukuthi obona indodana akholwe yiyo. So ngase nginanzelela ukuthi uJesu angikaze ngimbone. And incwadi lethi obona indodana. Mawufunda kuJohn 13 verse 20 ithi oyamkela mina uyamkela ongithumileyo, oyamkela engizomthuma. Okutsho ukuthi nguJesu ozothumela abantu angithi wamkele mina. So ngase ngikunanzelela nje kwinto ukuthi wathi sesukile uJesu wathumela uPaul, which means abasindiswayo abayamkela uPaul. Mina kwesami sizukulwane engiphila kiso ngubani othunyweyo. Ngase ngikulonda, ngase ngithatha ibhulu kaKhakho Philip, ngafunda okuningi kwakhona, ngazwisisa ukuthi iqiniso kade ngililindele emphefumulweni wami nanti. Ulithola kanjani lo bhuku, like how do ukuthi unamhlanje uthola phela ibhuku awukazi uhlane na njalo estradeni, ulithola kanjani, uqala kanjani nje ibhulu kaKhakho Philip? Ibhulu kaKhakho Philip njengamanje sasisekho ngithi no ngisho wena your testimony ukuthi uhlangane no prophet angithi like let's say mina ngasindiswa ngizosho ukuthi hayi mina ngelanga lami lokusindiswa ngelanga lithizeni ngangisesikolweni ngasesidlala then after what umfowethu wangishumayeza. Wena uthola kanjani ilo iqiniso lika Khakho Philip? Ngibe ngichazile ukuthi ngahlangana nomfowethu okuthiwa uAnton. Okay. Yebo, nguyena umuntu wayengasasisonke ku12 apostoli. Wasebuye ngiWhatsApp nje lokho engisendela ama-audio echaza ngisiba nemibuzo echaza. Kwaze kwaya sahlangana. Uyena okushumayeza. Yebo, nguyena obengishumayeza. Kwaze kwaya. Phela abanye bazothi uyena okudukisayo angithi. Ya khona ukuduka mfowethu kuyinto ekhona. Okay. You understand? No Paul uyachaza kwendawo ukuthi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ngoba umuntu oyisiphofu
ongafuni kulindela obona yamdonsa uzohamba wele noma yikuphi angithi Sure. so into eyingozi kakhulu ebantwini ukuthi umuntu vele athi lokho wakutshelwayo akasalaleli into entsha osuka uyizwa ngoba ivangeli kuzindaba ezintsha eziza ngoNkulunkulu ububuza umfowethu ngomthetho ukuthi umthetho uza kanjani akubi nomthetho kungekho umprofeti angithi Okay. yebo so mase kufika umprofeti ngiyozosho ukuthi maku uMoses ningadli ingulube lingenzi lokho makufika uJesu uzobatshela esikhatini sabo njengamanje ziningi izinto kunabo TikTok ziningi izinto nje ezikhona manje emhlabeni uPaul ongakhulumanga ngazo ngoba wazishiya zingekho kodwa nguKhakhu Philip ozokhuluma ngazo lezo zinto ukuthi maqondana neTikTok ningenza kanje maqondana Uthini vele uKhakhu Philip nginterested lapho uthini ngeTikTok uKhakhu Philip? iTikTok uxwayile ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bengene bebekiyo Okay. yebo Uthi bangangena bayisebenzise. Oh, akuvumelekile ukusebenzisa iTikTok. uxwayile kakhulu mfowethu Hey, brilliant. That's all uthi awukho omningi la endaweni zokuxhumana. Awusho ukuthi uprofeti ukutswayile ngalo uthi ningayi ku TikTok. Awumchazela uyibeke brilliant. Ukwenzakalani ungekho ku TikTok na ku Facebook? Khona ku TikTok angithi yabona ukuthi YouTube akayibalanga msho. kube nesikhathi la umprofeti uKhakhu Philip abe exwaye kakhulu vele ukuthi singasondeli kulezi zinto ngoba zihlambulukanga o TikTok o like nabo angazi abo Instagram abantu kodwa o YouTube nabo Facebook besivele singena but ngenxa ye maturity yomuntu asethi uma uzizwa ukuthi ubuthakathaka kwezinye izinto ukuthi vele njalo ayikho into onenhloso kakhulu ngayo ongayingenela ku YouTube kungcono ukuthi ungangena ngoba neBhayibheli liyasho ukuthi makuyisandla sakho esingakuvalela umbuso kungcono ukuthi usikhuphe ungene embusweni ungenasandla makulilihlo nalo kungcono ukuthi likhuphe ungene embusweni ungenani ungenalihlo so kuyenzeka ukuthi mina ngingumKristu but njengoba uPaul uyasho kwezinye indawo ukuthi umoya uyavuma kodwa inyama buthakathaka ngangena ku YouTube mhlawumbe mfuna ukuyabukela igift media mangifika sembona abesifazana abenqunu baphupha bayale ngami sengilandela understand yonke le nto leyana ngiwisa ku spiritual so that's why uthola ukuthi izinto zonke leziyana musu understand nawe ubona ukuthi mhlawumbe ukho that strong kumele uzigweme vele So prophet uthi no TikTok no Facebook akasho no Twitter. Facebook Uthi asihlambulukanga lesa uthi azihlambulukanga lezo zinto kuya ngawo ukuthi mungena unenhloso enhle ngani ukuthi uyokwenza ini lapho kuleyo nto usengangena ku YouTube mhlawumbe ufuna ukuyoposta something preach message yabona uma ungena lapho na uzazi ukuthi ukhulile ngokamoya noma kungavela intombazana usozudlule nayo uyangena kukho umuntu okuvimbayo but wena wozaziyo uma ungafika lapha ungena ku YouTube sokuvela intombazana sumile lapho kumele uyoconfess so angithi yabona uyohlala fanele ngiyobatshela esontweni futhi ukuthi ngangivula ifoni nangicela ukuvula ifoni ngabona itibunu manje nami ngase ngiba nenkinga yebo kunjalo vele mawusuke angeke bangihleke esontweni mara lo uma usabe ukuthi bazokuhleka phela ngcono ungawoni ke hey usho ukuthi wena uyabatshela esontweni vele brilliant ukuthi hayi nginasona engisifihlayo ukhaya bakwenza ukuthi maybe wangena ku Facebook wabona lezi zinto lezi noma ku TikTok wabuya wabatshela esontweni that's why ubona ngithi ngicine ngiphuma kuzo zonke lezo zinto ngoba bengingakwazi ukuzicontrola mina bekwenzakalani ngangena ku Facebook sengiqala ukubuka ezinye izinto nami ngiphume sengibuka nje into ezingahlambulukanga after then kumele ngiyohlambulula so yabona ukuthi every time mangiyohlala ngihlambulula into eyodwa ngento ebengayisusa efonini yami ngidlalele ngenayo ingakho ungasekho ku Facebook ngoba uhlala njalo uhlambuluka kanjalo esontweni yebo that's why ngicine ngiphuma wena qondana unayo Facebook una TikTok ngine Facebook mfowethu iTikTok yahlula nawo hayi TikTok angikho yini ungekho ku TikTok yizo lezi zinto ezifana nalezi ngananzelela ukuthi TikTok nayo futhi angithi uyabona ukuthi njengomKristu ukujula komKristu nokucabanga kwakhe kumele kakhulu kube ngoNkulunkulu nokujolozela ukwenza kahle ukwenzela ukuthi imisebenzi yakho ikhonjulwe but iTikTok abantu bayabelana ngemqondo kunengi nje okudidisayo lapha nokungaconfuse abantu bayabelana ngemqondo nje ehlukile omunye ukhetha uhamba nqono asazi noma indlela yemali omunye uyaba lokhwana emqondweni wakhe ziningi izinto ezingakuconfuse but ngoNkulunkulu kumele kakhulu sichisekele khona njengobona manje sila sichisekele ukuthi abantu bezwe izwi likaNkulunkulu uze besindiswe but ku TikTok
ngigcina sengifana nomuntu ochitha isithukuthezi mhlawumbe sengicabanga ukuthi ngingenzani to get ama views and stuff. Kathi kumele ngikucabange ukuthi ngingenzani ukuze abantu bonke abasebunyameni babone leli light namhlanje lise Africa. So awunayo iTikTok ngoba nawe ubuthi nawubukela kuvele kushube. Hayi mina iTikTok ungayibuka ngithema ngifika ngisafunda umlayezo ngazwisisa umprofeti othi uyachaza ukuthi ingcolile ngavele ngayikhupha ngoba nami ngase ngingeniwe izinto zamahlaya nokuyenza nje imqondo le khona ku TikTok. So ngase ngichethe ukuthi ngiphume kiyo. Sure. Hey mayijulile ke le bafowethu. Hey ngoba mina ngiyithandela kangaka iTikTok manje. Ya ukuze usindiswe mfowethu ukuthi ulalele izwi uNkulunkulu okuthumelele lona. Ngeke bo Facebook lapho. Yebo yikho sizama ukulowo sikuchaza ukuthi makungekho umprofeti abantu bayabhubha ngokusilela ini ulwazi ngomunye mfethu uyazi ukuthi nama followers ayingaki ngoba ungitshela ukuthi ingcolile mara le uyazi ukuthi nama followers ayingaki ndoda. Engikukhathalela kakhulu ukuthi usindiswe. Yeah. Angikhathalelanga ukuthi mhlawumbe maningi besingawenza njengoba sisho besinawo TikTok kodwa ngenxa yensindiso yikho okukhulu wedlula konke ukuthi umuntu asindiswe. So kulula nje ukuthi ungavuka ekseni uyivalile lawo ama channel aku-affectayo. Ne-YouTube yangaffecta ngenze njani? Angizwanga. Ne-YouTube yangaffecta. Mayiku affecta kulo. Shina le video angasayipost vele ngiyidelete. Mayiku affecta phela. Ukubalekile ukuthi uyefika embusweni wezulu. So ngiyeke nale video ngasayipost because nangizongena la ngizoposta le video. Ukuyiposta akukuletheli lutho lubi. Ufika uposta yona uphume log out ubuyele efonini. Nangiyoposta kuvela izinto lapha. Next ayikubona kuno next. Mara before nginext imzimba uyavuka ngenze njani? Angithi yiko sikutshela mawuyamkela umprofeti uzoba delivered kuleso spirit. Angithi mawubanjwe ngamadimoni ocansi. I love it ufuna ngipostile. Mawukuthi ubanjwe ilento yenkaniko. Yeah. Iyona awuthi ngidelete babuyo Joe. Ngisho ukuthi mawusabanjwe iloze imizwa yenkaniko yikho kuzokuholela kuleyo nto. Kodwa mawusuyamkela umprofeti ngoba umprofeti ubuyise uzokhululwa kubantu ebuqilini loba ngithi yilapho kuphuma ngoba lezo zinto ziyingozi kakhulu ngithi namhlanje abanye abantu bayalimazeka emehlweni ababoni kahle abanye babona ngezibuko yizo lezo zinto zikhuzwa lapho ukusebenzisa izinto zani ukufaka ukubukela lezo zinto umprofeti othi zimbi kuNkulunkulu uzenenye mfowethu uthi abantu bafaka izibuko yebo utsho njalo umlayezo mfowethu izinto esizenzayo izona ezisiholela kuzimo so umuntu ofaka izibuko nje ilezi zinto ayibonayo angeke ngisho ukuthi wonke umuntu kodwa imbangela yezifo zethu zezamehlo not amehlo kungenzeka unyawo mfowethu kuyikuthi ulisebenzisa uhambela izinto eziseceleni so uyabona into yakho ayoza nayo phethu ungayingami chaza phethu hayi ngiyichazile ukuthi kunoma umuntu ongenanyawo inkinga inyawo ngisho ukuthi ngokuchaza komprofeti njengoba umprofeti elethe izwi yizo izinto esihlupheka ngazo emhlabeni okay umprofeti uzosilethela lezo zinto we understand mayefika namhlanje abantu bayanobuguli banani umprofeti esho ukuthi ukudla amathe kuyisono esikanje nakanje angithi yinto kumele ukwazi ukuphuma kiyo uzokhulula sure mara mfethu mina ngiinterested brilliant mina ngiyazi wena ubrilliant mfethu awuyibeke le ndaba yamehlo ukuthi abantu abaningi bafaka ama specs today bafaka amabrela amazoomi ngakalingani umunye uyenzela ukuthi amehlo abelana umunye uyabona nje ama lens akafani wamehlo banye bahamba ngama crutches yini imbangelo yalokho khona njengoba umfowethu echaza ukhuluma impela into eliqiniso I'm sure abantu abanengi abalandela kakhulu ilokuzana iphezulu kaMprofeti uKhaku Philip sebezibonile lezi zinto bayofakazi bazo njengoba sikhuluma namhlanje abantu banengi kakhulu njengala eSouth Africa abaphulukiswe ezifweni zonke lezi kungabona emehlweni izigoga zisukumile abantu umprofeti wasechasisa ukuthi imbangela yalezi zinto kungenxa yezono zabantu abukho ubuthakatha ke kumuntu oloyiweyo lana nje pha noma singabe unasiphi isifo ungacabanga mhlawumbe ukuthi kunogogo okuthakathayo kunobani cha
awuthakathwanga nje kungenxa yezono zakho ozenzileyo. Sure. Abanye abantu banama ulcers angalapheki sebehambe ezibhedlela benzani kungenxa yokucabuzana. Umprofeti uthi ukucabuzana umlomo nomlomo kunezifo ezimbanga, kungaba ngama ulcer, kungaba iziphi izifo, ngoba la mathi wathatha kumkakho noma kubani ocabuzana naye awaphumi, ahlala esiswini sakho. So ucabuzana fanele ngicabuzane Bese khoza izifo phakathi kwesisu. That's why kungaba ngama ulcer, njengomfowethu esisho ukuthi mhlawumbe ungabulawa ungaphathwa lunyawo. Kungenxa yokuthi unyawo lwakho uhamba uyendaweni ezirong, uNkulunkulu abese kubeka phansi ukuthi unyawo lolu awuseze ufinyelela endaweni ezithile. Noma kuyisandla mhlawumbe ubutshontsha, uyabona zonke lezi zinto zingama sign vele ukuthi isono esikwenza uNkulunkulu wakushaya lokho uwenze 1 2 3. Kufanele nje kube ngabantu mhlawumbe bathi besizwa izwi leli bekwazi ukuzitracer. Wonke umuntu bezoza confess ukuthi ngempela mina bengumuntu wenza 1 2 3, that's why ngabona emehlweni. Omunye asho ukuthi ayi nginama ulcers impela ngiqinisile bengiyenza 1 2 3, ngiyacabanga ukuthi imbangela yalama ulcer yikho lokho, uyabona. Sure. Ay babukeli bethu ningicolela ngeke. Brilliant yazi ngihlekayo. Brilliant awuphinde le message abakuzwanga. Ama ulcer. Amehlo yonke lento mfowethu ibaluleke kakhulu okwamanje ingahlekisa njengoba umfowethu echaza ukuthi umprofeti ufika abantu wabakhulekela. Ngithi mayefika umprofeti bebakhulekela abantu aqede ethi hamba ungabusona kuyini ukona. Angithi usuka sewuchazelile ukuthi imbangela yesono noma ubugulo obukuwe akunamthakatho ukuthi ungazi umuntu eprofeti ethi uanti wakho noma ubaba wakho, kodwa imbangela yobugulo obukuwe nenhlupheko ezikuwe noma ungabe une degree awuthola umsebenzi noma nani, yilezo zinto zokuthi mhlawumbe uyakhula intombazana ngaphandle kokuthi kubhadala ilobolo kumzali wakho osuzihlanganisa nabafana, yisona esikuholela kizo zonke lezi zinto. So abantu manje umprofeti koma efike bakhulekela ebesethi hamba ungabusona, mayese kukhulekela emehlweni usubona mhlawumbe uku wheelchair usuhamba ukuzwisisa. Angithi usuchazelwe isono nomthetho uNkulunkulu ofunayo, angeke usathuka ukuthi usunamehlo ubuyele efonini uzuzwile ukuthi kuyabheka abantu abanqoni ku Facebook kuyisona. Angeke usathatha inyawo zakho ugijimele mhlawumbe kuyajoin. Namhlanje amaKristu amaningi uyabona njengoba bekhona emhlabeni la, amanye ayathenga izinto ezijonshiwe, we understand, beyakhangazwa babona icala, kodwa kuze kufika umprofeti elimukisa abantu ukuthi lezi zinto zimi kanje. Yiyo into umprofeti oyizele kakhulu. So into enkulu ikugcina izwi elesikhathi sakho ekuyilo elithunyelwe nguNkulunkulu kuphi esikhathini sakho. Sure. Mr Brilliant. Hayi man, fanele uyichaze futhi le ndaba. Abakuzwanga mfethu. Ethini? Hayi abakuzwanga. Le ndaba yezifo, zigcwele izifo la eSouth Africa. That's why sibuyile lana. Abantu bane HIV, bane AIDS, kuningi okhona, ngicela ukuchaze mfethu. Khona kahle inkonzo yomprofeti uKhaku Philip manje isifinyelele kwelinye izinga lokuthi izifo zonke noma ngayisiphi isifo umuntu anaso siyakhulekelwa, kodwa ngaphezulu kokuthi abantu beunderstand umlayezo oqala, ngoba umprofeti uzile lana eSouth Africa ekhulekela abantu. Angithi njengoba ngisho abantu abaningi bakhulekele baphulukiswa same time abanye ezifeni zabo, but iphutha baqede bengazwisisanga ukuthi vele kufanele benzeni after ukuphulukiswa, babuyele entweni zabo bebevele bezenza before. Sure. Zabuyela back izifo lezi abebenazo. Sure. Understand? So that's why sizama ukuthi abantu sibachazele ukuthi noma ngayisiphi isifo asikho isifo esehlula umkhuleko kaMprofeti noma izwi leli kaMprofeti. HIV uyayilapho. HIV kunabo ufakazi obuningi kakhulu beHIV. Sure, neAIDS. Akuse isifo leso thina sethu sathi HIV umprofeti thina sesifuna mhlawumbe nawo unayo wakulapho umprofeti. Mina bengenayo. Ngaqamba manga. Bafu bongenayo HIV wakulapho umprofeti. Hayi cha ngazembe nami. Ukhona umuntu bekanayo maybe baningi ukuthi awusoze uqamba igama lomuntu ukuthi ubani bene HIV. Angithi akusiyihlazo lela ngithi uphile.
but ufuna kungemvumo yakhe angithi yena ekutshelile ukuthi hayi iyofakaza singabathola mara abangasoze bazo testify ngento esifana nalezo njengoba ngithwele ibhuku mfowethu aseke ibhuku bafu ngikhuluma ngomuntu okhona like ongeza la ku podcast yebo efike echaza ukuthi umprofeti ngangine HIV singamthola umuntu onjalo abaningi kakhulu mfowethu inqwaba and esingakufisi ukuthi lo muntu ebezela kuyikuthi uthunyelwe yithina okay ngoba umprofeti ukhulekela abantu umhlaba wonke namanje nje umfowethu esho inkonzo yomfowethu iyahamba ngokuphulukisa abantu angithi uzowabona ama-poster either ku WhatsApp ku Facebook abafundi bakaKhaku besenza lento esikhuluma ngayo nawe into enkulu ukuthi mawumenywa uze nokholo okay uzofika lapho abafundi bakaKhaku Philip abakhulekela khona abantu kungabe lula ukuthi ukuzwisisa ngoba noma ngingaletha umuntu ngithi nangu ngiqamba umfowethu lapho esihamba naye uzothi sithe akavume sure so kuhle ukuthi mawumenyiwe uze nabantu abanjalo kuyoba lula ukuthi ube nobufakazi ngoba laba bantu baze nawe yikho ubona kasi akuze umuntu efike ehlalele uza nabantu simema abantu so abantu abaphulukiswayo baphakathi kwabantu kungenza ngivumelane nawe ukuthi ungamthola umuntu onjani ngoba baphulukiswa bephakathi kwabantu yeah Mr Brilliant hayi mfethu siyabonga man siyabonga ngifuna like let's say because as much sisho ukuthi abantu abaningi bayagula I think le topic esingayithathi kancane nje kukhona yini evesini okusho lento ishoyo esingakurefera kuko because uthi umuntu uyenziwe lento ngoba isono sakhe because abanye bazalwe begula yebo into efana naleyo abanye bazalwe bagula abanye baguliswa abanye abantu ungabheka vele uJesu ubekhulume ngakho naye kakhulu uma ungafunda kuJohn 9:5 lapha abafundi bakhe mabethola omunye umuntu angahambi babuza ukuthi kungenxa izono zikabani lokhu ukuthi umuntu lo abenje uthi cha okunye kusuka kungasisono somzali noma isono sakhe kodwa kungenxa ukufuna ukubonakaliswa kwamandla kaNkuluNkulu so okunye kusuka kungasi indaba yokuthi mhlawumbe wonile noma wenza ukuthile ngoba kuyenzeka ukuthi uzala umntwana angahambi uzala umntwana engakhulumi okunye futhi nakho usungamzala umntwana engakhulumi but kungenxa yakho futhi noma kungenxa yabawona phambi kwakho so kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu ehlisele isiqalekiso esinjalo njengoba nje iBhayibheli sisho ukuthi ngehlisele ububa boyise kubantwana nakusizulwane sesithathu nesesine ngithi uyabona ukuthi iziqalekiso vele kuyenzeka zibe khona but njengoba ngichaza ngencwadi kaJohn 9:5 ukuthi uJesu washo ukuthi okunye kusuka kungasi ngenxa yezono but kungenxa yokuthi kubonakaliswe amandla kaNkuluNkulu njengakhona la sesingakhuluma namhlanje kungathi siyadlala omnyalalele le lokuzana le episode uthola ukuthi ephulukiswe kungenxa yokuthi bekumele kubonakaliswe amandla kaNkuluNkulu kungasiki ukuthi mhlawumbe uyisoni noma wenze kanjani asisho ukuthi wonke umuntu ogulayo wona kakhulu cha kuyenzeka ukuthi okunye umuntu aphathwe ukugula but kungasikho ngenxa yezono zakhe but kungenxa yokuthi kuzoba nomprofeti emhlabeni lo muntu abe sekhulekelwa ngumprofeti aphulukiswe uNkulunkulu vele uyangakufaka ukugula lokho kuwe ukuthi wena uzoba umuntu oqinisekisa ukholo lwabantu abasurround wena you understand usengazala umntwana angahambi vele uNkulunkulu amenzele lokho ukuthi mhla kufika isikhathi sakhona uyohlangana nomprofeti kuzoba kunabantu vele abafuna ukubona ngempela ngifuna ukubona ukuthi umuntu akasibanibani uzobe ehamba ngithi uyabona efika phakama ahambe labo bantu bese beyakholwa kwenzelwe vele ukuqinisekisa ini ukholo lwabantu vele uNkulunkulu bemgogele khona ukuthi ngiyozenza ukuthi abantu bekholwa yo mfowethu uyayichaza indaba le kuyenza ukuthi nawe umthandazele umuntu egule aphile khona la kuyenzeka njengesikhathi esikuso manje umprofeti uthena wonke umfundi wakhe okay usenalo igunya lokuthi engakhulekela umuntu noma ngabe ukuphi ungakhulekela umuntu uyamvusa futhi noma uzizwa wena ngithi thina sikhamba through izambulo mangabe nganjulela ukuthi amandla nginawo ukwenza lokho ngizofika nimlanda umuntu ofile umkhulekele ngiyabe ngisazi ukuthi uNkulunkulu nguye okumele aqale phambi kwami nothi mina ngiyoyenza into ngifuna kubonakale mina cha but mangiyoyenza into suku uNkulunkulu vela seyiprovile kimi ukuthi le nto hamba uyiyenza izoba bakhona bavusile abantu lapha umuntu ofile akekho sevusa umuntu ofile okay akekho wathe wazama ukumvusa bese wangavusa asizami vele senza into esisho ngayo ukuthi soyiyenza futhi nakho akusho ukuthi ngenxa ukuthi akakavusa umuntu ofile mhlawumbe kuyehlula akwehluli
abasonto ezithi abasonto 12 apostoli ngoba ubuye 12 apostoli, abasonto kubazalwane, abasonto kuma Romans, kwaShembe, wonke lamasonto lawo, Katoliki, maningi amasonto esingawabala. Kusho ukuthi bonke kufanele beze kumprofeti uKhakho. I think njengoba ngeke ngachaza last ku episode ya last ukuthi uma umuntu engabe esho ngempela ukuthi unesambulo esibuya kuNkulunkulu eqinisile, isambulo sakhe sona kumele simholele ezwini lelo elishunyayelwa ngumprofeti uKhakho Philip, ngoba liyizwi uNkulunkulu alehlisele kulesi sizukulwane. Sure. Mfowethu asivalela namhlanje ngenxa yesikhathi. We believe ukuthi sozongababukela ukuthi bathini buye noma bathi ningabuyi futhi. Uyabona ifana le mise qondisa. Yebo mfowethu. Siyabonga mfowethu isikhathi sakho ukuthi ube nathi namhlanje no Mr Brilliant ukuthi nibe nathi namhlanje. Sesiyivala nje bafethu ngibona noyi2 nibahle ngalama chiscope. Yini kusezwini nakhona lokho? Because last ngezwe nganathitha kancane lokho. Sesivala Mr Brilliant. Uthini ngama hairstyle, ama makeup uthini ngeinwele? Inwele akulona icala ukuthi umuntu abe nenwele. Kodwa ke ngokwesambulo somprofeti uthena uma ungumuntu wesilisa mhlawumbe ukugunda kwakho noma ungabe ukuthanda noma kunjani, but kuhle makukuthi no president wezwe lakho ugunda ngaleyo ndlela. Nawe uRamaphosa fanele ngigunde njengoRamaphosa. Akusukuthi kufanele, but into nawe lapho befaka mhlawumbe into engathi umzekelo ukuthi mawuyibona vele ukuthi normal kulelo lizwe kuhle ukuthi nawe ungayigunda. Okay, if uRamaphosa engayigundi nawe uyayibona vele ukuthi mhlawumbe kulelo lizwe ayikho normal. Ngoba wena uma ungumKristu okwakho ukuziphatha kufanele kudlule kwama president. You understand? Sure. So uma ipresident yakho ingakwazi ukugunda maybe nempandla phela uRamaphosa maybe unempandla uyafuna na ukushaya ama hairstyle. Kodwa uma engayenzi leyo style nawe kufanele ubone ukuthi mhlawumbe akenzeli impandla. Wena lokhu usuka usucabanga mhlawumbe maybe uyenzela impandla. Kodwa uma engayenzi nawe yenza sengathi unempandla ke. Noma unayo. Hayi asibonge mfowethu. Uthine lakho lokugcina mfowethu ngama hairstyle, ama makeup. Awuhlalela kuma makeup. Kuvelekile abantu besifazana abafaka ama makeup. Ngokwezwi likaNkulunkulu eliyethulwa ngumfowethu Philip eKhakho. Owesifazane unemvumo ukuthi inwele zakhe yebo engazigcina ngendlela othanda ngabe kama wig ama Brazilian. Cha, inwele zakhe. Okay. Yebo inwele zakhe nothi ezokufakelwa. Yebo engaziluka ngendlela othanda ngayo inwele zakhe. Yebo kuvumelekile lokho. And then ke ebantwini besilisa njengoba umfowethu eshile ungagunda lokho kubona kukuhle ukuthi umongameli wakulelo lizwe naye ngelinye ilanga mhlawumbe ukubona ukuthi nawe impela mawugundile akhuluma ugunda wabheka mina mfowethu ucabanga ukuthi angiyaxolisa mhlawumbe nje ngibhekile nje so no stress wabheka mina ngithi mina mfethu nawe mawubhekile nje usugundile ubheke ukuthi selingelinye ilanga upresident wakho engathola ifakile lento esekhanda lakho bese uzothola ke answer lapho ukuthi hayi ngempela mhlawumbe wena pha uyohlambulula ecaweni no siyabonga bafethu asivaleni la and we see ukuthi nisiphatheleni next time uma bethi nibuyeni nizobuya ngithi bafethu niyangithembisa. Amen. Hayi mabe sibiza sobuya sibonga kakhulu ama viewers ababebone le episode yokuqala basebefuna ukwazi ukuthi ungubani uKhakho Philip. uKhakho Philip ungumprofeti ofana nabaprofeti beBhayibheli. Ungumprofeti wesizukulwane sethu namhlanje. Uma ungakholwanga iloko kwethulwa nguKhakho Philip namhlanje yazi ukuthi igama lakho lizoba lingalotshwanga encwadini yokuphila. Noma ungawukholwe kangakanani eBhayibhelini ufunda iBhayibheli ubusuku nemini kodwa into ebaleke kakhulu yincwadi yomprofeti uKhakho Philip esikhathi sakho ozokwahlulelwa ngamazwi akuyo nothi aseBhayibhelini. Ngoba uphilanga noMoses, awuphilanga noNoah, awuphilanga noJeremiah kodwa uphile noKhakho Philip. Uye umuntu ozoba engumahluleli phambi kwakho ozosho ukuthi wezwa akushumayelayo noma ukuzwanga. Konje wakuphi uKhakho Philip uthi kuphi nendawo? Se-Ivory Coast. Okay. Bafethu sesiyayivala la. Ngiyazi ukuthi nisafuna more. Ngiyanithembisa. Niyazi la ekhaya we always booming with the boom content. Nizwele ke bafethu indaba kaKhakho Philip. Kuthiwa wena onama glasses. Kunezinto ezibukayo. Wena ungananyawo kuthiwa khona okwenzakele. So ngiyacela bafethu konke lokho ningathi gifted media bandle. Kushiwe isambulo esika prophet uKhakho Philip. So bafethu siyabonga namhlanje ngicela subscribe eni, sicommenteni. Let's hear what is your opinion
about this. Uthino wakho umbono ngalesambulo esika Prophet uKhakho Philip. And as well, I just want to invite everyone wanna be our guest like Gifted Media. Ukuthi you are allowed, please make sure you engage with us. There's any testimony that you wanna share, there's anything that you wanna expose, kuno malume wakho, kuno baba wakho, kuno gogo wakho, kuno banibani othakathayo or whatever nje okumoshile like Kaya City, you are welcome to come and share that thing. We are opening that platform to everyone who wanna come and breathe out. Make sure ukuthi uyasitexta, uyafinyelela kithi ku WhatsApp and we arrange with you sizohlala nawe la phansi nonke neniskenyiwe yonke lento uskenywe isangoma umfundisi uyabona nje ukurebhile ukwenzeni. We are welcoming you so that we will do i-awareness mina nawe. Asikangeneni futhi kwe-episode elandelayo. Amen. Siyabonga bafethu. Khakho Philip. Siyabonga Mr. Brilliant. Awuzwe.